koye nkomotwetwe kwan so 0244867068 0244867068 and 0274 234321 0274 na bibia enkoye enfa emmau na Leicester Company Limited ono so se enka nche se ya toothpaste ni ya toothbrush no wode abadwa man so eye atwetwe wo se po se na bibia so nkoye ewo num nka ho na se enka nche se opese ono omutwetwe nkomo a ebi apese wutu niema ne bi eton anase bia wo nsemise bia opese obisa wonom na odi nkyeremu ebro media so ema wo a abane 0501 619-588 0501-390-338 na waje so ya fasidani bi Emma Dr. Tafri Japan Bobema ya wono eye panyi kwankyere for Time Herbal Center wotua no wo the Time Herbal Mixture no abachi di yade no ama nansan widie mu no hu ye mepacho bi wo ho asa wonyale nso no asa wo ho mfaw eya na honam nyina ye oboho to da bia na waposo ye wo ya wotinka ewo widie mu se wankasa ne ma nhyedan koye wanum ato ya wonum ya wonwono ana se bi wo hokrampo na awo wo ma na ehye wo dew ehye wo nso ana wo de widiem ni nyina no eye Time Herbal Mixture TIME ena akohwe akira kwan ba bibia da yetonno na yetunro eno achi no wo the Time Herbal Mixture ne capsules no enso abadwa mai so eye ma ne memedro wo jonso sem no nansan enkoye wo jonso a wo bre wo meal system no so na ho oden no ekofom kakra ipacho ebehye ne kubo ne ho beye dentisa ataya wo si apaso na bibia nso akoye di amount na wose yenka ncho se bia be man so modem wo mpem nhada nkoye wonum bia na pejaw ema no so saa na etimi apusu na bibia etimi akoye 0244417669 Dr. Otafrija abano no ya no wafre no 0244417669 na wone wo atwetwe nkomo pese wutubi ton so a ekwan da ho de bema aboofo mo na won so koton wanya bi de efree so semfa so Hajia Special Local Foods ne cha kwan no ewo ha atomic kwan no so be transition wo so peduane ya eye kama nuane no ahyemu ma na ye de nyamesuro kwan so na prepare dia na wo de wani kyeremu ewo ne nchen wa bra wudi dwumedie bi ya wo to nsade afra boafo ne agyamfo na wonom etimi ababebo uchidom wo se bia na ye yiyo na abafie awadegye anase bia bedinto na nanom hyiamudie ena bia ekoso nsafo ekoko mo pe obi ama na noa enuane emfa woni ne muni padodo ya moye no hagye ase akade ne de wo bi eno ntini bomoden a fufuo ene nkwan wodo ne nyina bi wo ho wo pe banku ene gruma nkwan anase bia ene hot pepper bia ye de hito bi ne ye de talapia bi aboso ane nyina no wonsa beka toza afi wache jollof rice fried rice abetia prapransa no ho aduane bia wodi bia che bia mpoti nyina no kwa obeye bi de amount na enu achi no wose yenka nche se anopapa ifri no nwotwe na chese ekono na aduane na ye krado obetue mu akosise no nwotwe mpa mu 8:30 bebo anwumransa no wapon enu ntini social media handles no so no ya no wahwehwe no eye Hajia Special Local Foods na obetimi afre Hajia na woni no abonkomo ansampo na watimi akoho eye 0246359921 obi nso ho a wontimi nkoho opa aduane ade o frɛ number kro ya delivery guy no ede bi ebebrew anaso person ne wo hia wo baby fofora Hajia na nkasa betutu na namon na wo hia 0246359921 ana 0535484392 na bibia akosuye ede ama Sompa 106.5 FM Accra mami akosua gwaboaje wone mpanyifo se yenka ncho se ebia opesa ohu yedwumadie mu sania enema esitie obebo adwa tonde ho dawro wo hase no rate card ne sania nsem a efa ho nyina esitie anase interview announcement bi nkomodie bi ene wo ho apesa ne mpanyifo twetwe a aba we say na ofre wonom a onsa beka wonom 0531 886216 0531 886216 na bibia nso etimi afanentampa efra ewo ye ne wonso ayonkofa ya ye pese ye ne wo efa no emu Mọ́borọ̀ Asem obi asem abrabo mu nyansesu adwumedie na abribia ne ye de eba ne yagibi nso de efri ye tiefo ene yadofo ehwesanse ya na nyansa wohwenu eni ba akofo etirim opportunity bi anasa akonya bi na yenya ye de aba betena monim hase no monti ye ni so mo sa abribia no
no eya amotie ye na emom wo ha wo amane atete bi da wo so wasem bi kire wo so pesa wo ne ye nche na ye hwe ekọ wo moa ewo ekwan bia so a eye 0509 438 463 0509 438-463 na bibia so akoye apa me pacho me mo akwaba mejo so mo mame pacho what is saying ewo hu ye mobo ye da nyame ase da pacho akwaba mejo so apomboko nyame arubia boko oso e nyame ntime so me ho ye ye da nyame ase kachire yes ma bibia boko pacho ha eya abom Meme voice is shanty ya bom mame wate. Apa mame ka cha ne sell no anko school to anko school man no. Ekoma me. Me ko bia na me nsa me koma no. U ko nya ne so anko school na ma. But that time the now pen asem nti o ya wa dwen so ba yere wo. Kwa ma no. Emre bi the now ne sa wo kwa ma ho nti na to twe wo na ase. No se nti man go school ni hu mo bo na anko ma. Na anko ma me. Awa me so hu sa asa wo bo abre wa benti. Nti ba sa na o ye me mobo. Tu feban. Ayo, abusia St. Augustine so tie social media no so betimi akọ Facebook Sompa 106.5 FM Accra Sompa 106.5 FM Accra na se Sompa FM live no YouTube www.sompaonline.com no so fa ho abetimi etie decoder no so Sompa FM na bibia akoso ye yenuanom Sompa mfidi ahodo ni bin so fa dwumede ye na wonom nyina ase na enu adama me akosu agwaboaje etina senkomodie dodo na ne koso ebeto mu emma to da bia ya na de ye ho ese hu so obesu na ode atra na se spoon koso ni so na apan ye so de kohye microscope ma obe hu se designer bags nenenemu Versace Gucci ena de biembo boy na data Louis Vuitton lunch lunch nyina agia lunch ana lunch nyina ka ho ai ena bi wo honso ana chese FM your friend is saying flat traveling hair Bolivia hair in my hair Brazilian na eniema ama pe no hu Emma eniema jinjan a emfa nkosi hwe designer dresses ahodo nyina da o shade na ebeto da bi no empabo ekreti mitogu ho ne ya hye ba akope ne ye de egu ho Andrew Brown kofa kora no na ewai ene ade na ne nyina mu no ye kama ne kosi se to da bi a eniema ya na enemebunu dodo na aye no eya na ekowie sa sesikani bre ene ya na ekowie na apam Mami akosu agwa aje se na ye misa se sikani bre no kola ifri hin na nega na ebeto musa because first no na ye hu niema bi a eboro so sa ye adwini ye nua ho ase ye feel sympathy e de ma ye nua bene nipa de sekan wo ni nua yem na waje ne niema ko odeka anase bi a etuo na ese woteke no de aboni nua wakoji sika obi abone pa obi wo twi ne ka be won sare ye gina ne kwam ne ya body to ne ya jeka no ne ye de kwa pam wo hwa efrihin o efrihin ya ahaya ne hin efri ye nche ha efrifi efri ya ye ho ne sen mama Yeboaa mama na wase na memo atiefu amu sikani bre na efrihin emfri nyame na de atie ni Mama wanza yen ho akwa ebi etire ebi yensa ebi yenan enti enum na obi kwaye mu akwa yefu a na obi wo fi a wo hwe nkoda no abra nkura no wo mu nyina anya ne ma nenso ebi wo kwaye mu wo yefu eda seboa ene se nobaye mra no aduane beba fie enti yanso yanwe so wo ha na yentoto ye niema Mama sabra na obi kọ na okodura haba mu ho na asase no so a oba fie no wabebo amane ya kire se asase e da ho no menkumi ntimi nya so adwuma enti asume se benten ba nso nka me ho ne yenko ne yekọ asa tie bia ne nsa bekọ na no sabre no ne yedi boaboa yen ho
enti se ba ko na be brebre na obetimi atara bosompo na wakoduru amanone a oso oba be fa wo fa ba esumesi akọ wo fa so ade aka ho asa abusua no wo be fa ba bia de ese de be na obi aho be henhan no bi enti de aboaboa yen ho saa bre no na praye uyi ba ko ebu uka bo mu emu na mame abo eduru ba bi no na kasa ne sesan se ewo me na ewo yen ense pe enye nti emfa ho mata woni no se tuokuta wo afa bonu kunu ana se bonu dua kunu de o sika nye o sika penye nti enha ho mpe sika nibre edowu afa na usisu a enha ho sika ho woni no se wuntime mmono na bibia so de bona obewuo menwa bonu dua kunu Ofa Bible ne moni dua na so onye de. Menya ka dua ne de ade bebo bia no. Ebeye adwuma. Esan se woni sika na atewa wuti se. Woni sika due. Woni sika due. Wo ye panyi kura ye bu so ye jimi fu. Mame aboa. Se woni sika wo sun kura ho nya akono wanim nya fe ye hu mobo. Na mom se sika kakra wo ho wo sun a ye ma wo nsu ye pipo wanim kafra na ko se nanso sikani ho na wusu na ye wusun bia ye jai nyonkwa na ade ade unko na ade ato wani ye kana huti akọ ne kosusu mate mame eboa enti eba na saa no a ene na wo se obia wi ne ho so bi kane no na adesua anya dodo no na sika ye pa anibere wo so yi na enim saa o okay anibere ni nyina adesua na de bae okay because certificate no eti se tire ye kam ni muamua enti ye ko suku yi ye se yire wo ho wan se kofi adi first wo de bia ye bobo an wawe yire wo ho na nso ko bi ndi sa wuntimi nko ba bia kofi ko a onfa mrew enti wo so yire wo ho na ye ode enti enibre mu no e wo sa wo na kwa odi sisi nsuom na osua de se de be ya wo nso betimi akọ wanim bi na watwa nya krata no bi enti krata ba ko na ye pe no eno nti e de anibere aba ukon so ye kire wa anibere no se mo wani nya de na mo wani mre esan se wo so ahema mu kra no awie miri no wala enti ho na ade ni nyina wo na mo ntwiro no ka se ye wonuane ne ye de be kata ye ho ye ma eno ano so mayen no mpacho anusa FM anusa so wo firi fie ba aduane wo ho wasa atare aba na bibi ni oboto mu a eye ma wo enti opa so jere wasa opa bi ka ho wasa opa bi ka ho mesa ba na de ni bre na ba no apam enti ene apam dada de ama Mr. Boate free no office abero wanim ene senia yesi aka no ye hwe sikani breba bia efri eba na apam money driven envy eno na ye ka ho asem okay it is ye ka say bia phrase money driven no ye betimi aka cho say motivated or controlled by the desire for money okay say no sika ho anibre eno asa ne ye kan no pa wo pe sika no ene akono a wo sika ho odi kwa akope no na envy no so ye jealousy or resentment over what someone else has na so de wo ka money driven envy no so se wo say ye ka envy a obi e na ni brade ana obi wo bibi e ka no kwa nkere ono ne dia enti ne de be ka ho asem no eye say money driven envy okay when combined they say jealousy that is fueled by someone else's wealth or financial success anti enibra di obi wonti wani abre ho a wunya ya anka wo mu na awo ya wani abre sa chenchin abepe bi na no ho asa na ye ka ne nti na de ye bisa eno no na apam ye hwehwe emu kakra no me hu ni se constant comparison ye de ye ho totototo obebie Ecclesiastes 4:4 de amame Ecclesiastes 4:4 yen hwe ehwo ne kakra Ecclesiastes 4:4 osenkafo 89 Sompa FM Apam Dadaa no osenkafo osenne enipa de ye ho toto
enipa bi abra Ecclesiastes. Ecclesiastes. Where be where we are? Mpacho. Osenkafo. 89. Nenyi mu eye 9 no. Ai. Na mihunu obre nyina ne adwumaye mu yedie nyina nso. Ne sa eno ho na obi ne yonko twe ne nkunu yenso ya huhude ne adwene hunu adwendwene hunu dadwene hunu Sa ene ye hu ni se eye dadwene hunu se endo ana me ka asem bi se maami akosu agwoaboaje na bra ba wabebo ne wo media adwumani mo no wo ne 26 years sim apa me mabro me mfie du a me ko me mfie du no mu me ntimi mfa me ho nto no 10 years interval 11 years intervals no ansa na me ndru ho no apam na mabre enti se me ka se me pre de me ho akwakoto ma me akosu agwoaboaje a me ntimi ndru no ho ba bia enti eba sa akwantia na me kwa akofa so kwantia so ye musuo musuo me pre me ho akopo me se na moja aba na makwa akoye ye friend sen aboa yi a wodim nika kutu nso onu baabi na wakwa akobutu baabi na wo mampam tini yese mentu mampam nika nyesa enche obehu se obekwa akọ butu baabi hu me se de obesi ate so no obehume asemmirika na otuye no sa pepepe na eto da bia ni nyina nkọ wie akire no yese enframa edi huhu pade a eya na ne nsaka na so akire se free ne nsa ampa de wo pade na wan pene kwan paso no bible se wote sa abo akokohwe de ya obutu nkosia nya ne neto ye so ya so bebu na mu afochira be ya okwasea akire bi no okay na mo de o pade akokotoko ye nya na abro de o fruit ya panso ne pia no enti de ye ka ne hase no ne se ahototo bebrebe no me de me ho to eti apam ahototo eno ne first one na bible na mayaka akire ye say Christianity for so much striving comes from one person envying another enibre sika nibre ni nyina na hototo ya ye de ye hototo obi ni ntia enti senka ye jai sa niema na apam enka ye ho betimi atoye the second one mimi hu ni say insecurity and low self-worth sa o measure wo ho o kari wo ho ase de wo ho esi susudua so e wa bra unduru ho na afenso no ubu ho abonfia wo hu ni san se me de me ho atoto mama akoso agwoaboaje awie na se ne kai ya wadam die asa me kra me nya nipa wo Ivia si de be na sa me kola bia me yizi no be me te endru ba bia na se obi hu mi asa me ne nam ho a apam 2007 2008 na me isukia vera na eto da bi na se me ko ekwan usi kwan so na wo hu kasa kese no 4x4 me se ye di traffic jam mu me se asa me ke ya ketoa o sa wo hu nti afa me se me peka wo soro kakra nti me koton eno ni ade bi sauce ma me ne yekoto ofoforo ma na no so so e kakra me hu se still no no so fom eti sa wa ma wadwi mu anaho na wodwiri sa adwin we se bi wa abra wo si abrabo kwan so a wonu be ba ho so no e da ya se de wo wo no train ye fa fom kura wo nya mu adwuma na ko side wumbu se ba bia ma asa me wo fom dodo wani nka wa menem okay wundi wulemu enti eya na insecurity no ya ye ka ho asem no eno so ho baako asem no na pam e ba cho kan Proverbs 14:30 apam dada no Proverbs 14:30 ye beyi we say no so ho asem kakra e de afi wo se na ya na ye status in life and say in environment ayete and say bia ye portable ayete ase we bi e na me ase me de me wo fam dodo Proverbs 13 me pa cho 14:30 okay ai 14:30 hono na ye bekan na wo de wo ho etoto obi wi afa wo hu ni say wo de why you say inferior person bi I say wo nheda ni ahobambo bia wo nheda enwie mu duro bia wo nheda nya ni petitru bia me pa hwa hono wo say 14:30 ne Proverbs 14:30 wo say
akoma mu dwo ye honam nkwa na ni tan ye no mpemu pro ni tan eye no mpemu pro if you enter unya sa envy na it rots the bone ti woda kwala wonna ampa woda wonna say o measure wo value by money or status so empepi na you may feel inferior when others appear more successful. Ebinu mo ye no say o de obeja abi mo. But abrabo we no te say ehimfo nchiniye. Ebi de bi achi. Enu nti na Nyankopon wa ma yen fingers ne yen satia ne nyina na anyepe no. Wontimi ne obi nyepe da. So accept yourself wherever you find yourself or however you find yourself. Okay. Just accept yourself the way you are. Nyame nim say I feel inferior. Asa be de men ka ho kola apam nipa ne bi kasa ye de ehwe bi no asa be gya bi no mu obeti mi hwe ne ho no hwe ne yonko ba no aka se ye de asa ye nka ho no kre oba bi ba kuma se oba to pa wo de ko wono so ye oba ne bi ba kuma so se ne kunu da yi ne boyfriend ne sim wa yizi no pa no woto onya adwen ne nyansa wala eti sane ma hunu bi eto da bi asebie so sebie ku ya dwendwene ho e wa abrabom ne ye de ye ho totono e ma yankasa no ye nya content with what we have ye ni nso de ye wo nti abribia no ye nam ho ase we don't feel we say e ba de ye de a obetimi afre police for amoma ba me fran hwa ye ma me ko ba bi na bia me pentama ye late ma ko di santene ni kwanse odi so traffic jam mu a so my main friend my 7 police station e bia ba bi ha me ko cover ayi bi your friend saying story bi nti no mo e ma me fa me but if you be ka say me de me friend hwa wo mo ma nti no ode ne ho toto me but obi a wo ba bi a ne nan egina bia ewo anase ne sibre ewo eti yen hwe no so na the third one love of money yen hwe first Timothy chapter 6 verse 10 ho no say sika beye or priority over or above purpose relationship or faith envy becomes easier. When money becomes a priority above success, relationship or faith, envy becomes easier. Say woma sikasem ebe ye botaye titiri ya eburo wankasa wo botaye a wode nam wiase e na afi wa yonko femu e na afi nso wugidie mu a woma enibre e de masika no ebe ye so easy because u faith na wo Nyankopon mu na wo hefa ebe tonsum wo se wo do Nyankopon na boni nyina hine ni sika pe mro so a ebinum di akire yira kwan na wode ya pii wo won ho eto da bi apam se unyane ma ana se wiase agapade nyina na wo hwere wo kra emfaso be na wo so gise de awuo ni na betimi ehunu eto da bi a eya sikape eye yempe no ne kwan so ne mom ne bonne so enkase mi ni bi ntene me kwa akọbọ ahyawo bransa na menya afia obesisi ka sa abeto ni nyina ugya wo ho ya maami bi ba eyi Mọ́borọ̀ Asem so eche wase wo pesika han dan ye ni ti eno wa ba ha senom maami akosu agwa abo aje kra abo anu ho kakra se obeye wanya san ya wase menya 4000 se 4005 se 4003 adanya maami panyimu abesiri wa ukọbọ ahyawo onfere wasa ba be kan kire kọbọ ahyawo na ai oso ndi onfere obeka ehia wo a umodam ehia wo a menwu wase ya wade nyina ho kwan na so nyina ne fataye se kom de wa mfa won sam yunu ne bedidi se be ye kom de wa na se su kom de wa poison wo ho ana se diditi wo ho ankofa no no sa na abrabon so titie enti yesre sa ne ma we se nsoso no ye nhye no nso ma ye masika ni bre pi enni yanim eba ne sa ye beto ye Nyankopon krampo ato atwene ebe ka se ye Nyankopon no kora woni ho na so no na sika ne dwete nyina wo no de bre nso ena ye na de se bre ne nso ya no ato obo ase e de ama Nyankopon at the right hour say e woni bre mu no obeyi ade nyina fefefe na to da bia bre ne nso ye no sua adwuma
ku school na bo aboso wala na nyansi yo ene nketesie ne otwen ho afu na ayere ho yo Apam nti yenhwe saade ne nyina na yenhye no so se to da bia Nyankopɔn kura no de ukosie empepe ya no se wunya eniema na wo hwehwe se edi sika ye beye febe ma ablabo asetena ye jojo de ama onu a mesi bia wo si kwan so ano wanhwa wanfa nkobo obi ankoda jailer ana prisoner e bia wo no obi de biba ana kura se ye betwi tuo wo so ekun ada baby a wo no ye betimi aye obi binti no nyame ya wode ye kosie ntie nye otwen ho emfa ema no na afen so lack of contentment I think some boy no so kakra one what one already has create constant craving for more the kura no wani ansa wani bire so obepre ape bibire aka ho enti abribia no se wa mo wani anso wade ketu a wukuta wo hwere wade kese okay obrempo ahyase bia den na sanso ade bia beye bia no na hyase no eya na ho ntwetwere dene ehome sosom ne doso sa na abrabote onyankopɔ pese wunya story na wo ka kira ade hye no binom anase nkyirima daache eno nti wo ma wafam wansa se wanfam abede na wanya story aka ene yankase abrabom yetimi kan ne ma bia to ya fe ne ya de ayesere wo sire to da bia na ada ne uniso na wo sire so but what me afem we de na kire se empempe no de eya bunkonpon hwe wachi na hwe mre bi atwam how one was why tight or one corner bi na wo twa ho kora entwa obesia metan ne krampo entene wo ye ho hwe na enye but nyame yi wo firi ho that stage na mo what me abeduru ha na tabre ne ye treni wo kure ntreni sa what ma se obi na decide ma wo but ni nyina mu no untimi enyina mu kakra wow enti yenhwe no so kakra na yenhwe Hebrews 13:5 ho be content with what you have a simple and short woni so de awo nti eno no so eno no na yenfa we se nso entwa to apam unhealed hurt or past poverty nti Hebrew we no 5 no mo masika ni bre mama bra bom okay na mompene de amowo so every say ono na waka se minyawo na mempa oda apam say su bi mame mo masika ni bre mama bra bom na mo mama ni so de amowo every say ono na waka se minyawo na nso merempa oda amen ya sapona sapona mama mesika ni bre mama brabo imu na mo preni amu so if he say rade na nkasa kase orinya ye na so orepa ye da enti no krasa mu ameka ye enti ye hwana ye Edamreku ana hwan Mark Abraham ana say Mark Abraham enti eya yempene de ye woso apa ma me fa we se nhwe na ye ntwa to ebisi akwa mpa sore we hu bra wo bre nyame o Apam unhealed hurt or past poverty unhealed hurt and or past poverty yo ya obi a wafamu a still a that's what to ho na say hia kutu wisi bia watomu a atwam eto da bia yennyai mu na enko obi de ya obi ehyewu mu osi nipa simesi nti de ya yementi no kwan bia mefa so a me meyeye na mabechia na soka no areto ewo nyame ho and a Bible crack or says Exodus 14:14 munye kom na awurade be kwa mamo ohun ntokwa kokora Nyankopɔn ko bi ma munye kom na awurade be kwa ama munye di na awurade be kwa ama obeko ama wo
Obeko amaye erade beko amaye. Je yada Amen. Eti the ye culture where we nyina say money itself is not the problem. Sikana nkasa no nyo ne how no. The issue is when identify. What say? The issue is when the issue is when identity rather. Okay. Enti sikana nyo ne problem no. Na mum sa be ya obohu sikana ni no. Ho ne asam no wo no. The issue is when identity. It's when the opa kire nyina ne se sikana nkasa no nyo ne problem no. Na mum sa wo nipa ban a wo ye. O bambo pa nkasa. Ene o be se o da chi nyina ne wani monyam nyina no. O de akwa sika. Ho na problem no eba no. Kwambe so na afanye sika no. So contentment and gratitude are the cure for money driven envy. Enti kakra beba wo nsam na wani be so no na de wunya ye no so wo da so ase no. Eno na etimi bo sika pono akwan akese no kura de toto. Eya ya maya seda no so. Enchen ya desire. Ketua bi a wo bia no se wo hwe so na wo dada ne ye na okura no a. Etimi be ye kese de ma. Ketua bi enso enti na mabaifo awi akura mo no. Enti ya yen show gratitude apam we ase nipa ya de ketua bi. What obetimi ya de ketua bi man say nipa na wo ye ade ne ma wo no no hu ni say ya ade bi o. But they wa be see show maybe say what the bi kura koma obi kese bi kura no anso nipa na nti wo yes na fe de no o say ene nipa ma menwene ne ho na mempe ade bi esombo ma no. Ma no. Ketua kura na ni aso ni say na ebe kese. Talent na nyame de ma nipa no. De ode ne de ekoye adwuma e ma ho mfaso de e ba ye no. Say ye dodo ma. Ye dodo ma no. Owi enyankopon je ye. Da bi. Wanje. De ode ne de ekosie ya Osaje ye. Enti wadeketo a ekita wo no. Se wo hu ne kura wo hu na dane ya. Eye kese ma. Eye kese e de ma. Ewie Mọ́borọ̀ Asem. De ye ka kire nyina ne se susuma wani mbri sika. Ne wiase agapade ewiase wuwode ene emu ne ma ye prapa nyina no. One day ebeja hɔ de akɔ. Na onanani bi ampe brebi wo mo so kire wo mo kire wo mo ho de adefo no wonnim na wo no ewuja defo ne ewude dan agya no se de obesi adifie wurada ma na ye tan no on ana makacho de dado ebo me dan ho ma ya to blog no nyina fa ame mehwe ne ma wo dem lady bi ni fie wura timi ko wura ne dem sa me behwe na me ja me ne ma eni kwan so obi a wo abontin so ni ebe hu no dem ho a eti apam ya ka kire obi ase enka chibrepa e wo yanim me se obi a wo ye kese bia na hyase no ya na ye ketoa na ansa na obehwen ansa na obedura ne monyam nso no onyame de wo fagye mu ansa ye nyina ye hu sika kokko wo ya ye hu bi da no ye hu no wo TV so a anase social media ibi so a yon say ebre na ntelo yemfa we say entutu ye hofo na yenya ase ye disika chi na ye ne ma ense enfata no edajere man pacho bra mo mame mo ansa na mesha mikasa ase yen tia etifo ne ahwefo ye do ma se de bia omudi echi na omuti make se bebre na etie ye do ma se bebre we don't take it for granted me try mikasa ase no me foundation ni 1 Timothy chapter 6 from godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful understanding. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with griefs, with many griefs.
Okay, Jeremiah 17:11. I say, as the partridge sits on eggs and hatch them not. Yeah, Patrick. Partridge. In Ukraine, tree. ɛnna yɛ kan yɛ sɛ akɔkɔhwedeɛ obutu nkosi ha so he that gets riches not by right shall leave them in the midst of his days nti deɛ ɔpa deɛ nya na wanya no kwan pa so no so sɛ abo akɔhwedeɛ obutu nkosi anya wo deɛ so wobɛbu na mu fa na ɛkyɛ no bɛyɛ ɔkwasea sɛ yɛka sɛ sika anya a yɛtena radio so na yɛka sɛ sika anya a ne yɛboa sika yɛ asetena mu adeɛ a ɛma nneɛma yɛ easy ma wo ɛyɛ paa debi ameka sɛ wonye ska yɛhwɛ nneɛma mmienu neɛ kwan afa so anya ska no ɛna number 2 deɛ sika na onyaa no ode yɛ sɛ kwan afa so onyaa papa na deɛ ode yɛ no ɛnya usika okra no mfaso ani so anya ska ɛyɛ because at the end of the day odi sika no say nkofo abrabo o de say nkofo future enti yanka ni say wealth creation so bi benye ska bi be de ne ho no enye putuprum you build it you grow it et say o de seed ana aba ahye form e go through process ansa ebewu ewu a obe water so ni ade obe man tan kakra na ewi abon na nso egu so na onya soil na onya nutrient kakra sa na wani no abaye edua etim ho na abeso abapa enti o so obenye ska sometimes o yehu samanfo etika posh mu anasa mo lavish money social media na say we sit down we no yehu eni so ade no na yehu obi on ma kwan of fast nya ni sika no enye nti oda najo a onda tamasaka wa ba fofra na ss ewi ss amanfo ye no akwa bi ekoye bi yes every day ondi dok no ba akopɛ obi so etwama no every day bi abedi 3 cedis one day no 1 cedi anopa 1 cedi ewia 1 cedi enyumre nanso obetimi ato aduane a wopɛ bia ma obi a wo nkyɛn ebi yakoya to the extent that o ma me kra ni so odi sika ni bi wobusuafo ni so nti wankasa hwɛ sɛ abrantie wosisu wenye sika pa se wenye sika so ampa se wenye sika na oba na owo no tififire hwɛ wo no a okoya omu hwɛ wo na ene onu hwɛ omu asififi ye na ene obɛhwɛ no manisi etutu na obenya wo so mfaso na wenye sika se tam utokas utodan uchamanfo sika na wo maami owo no untimi nche ni sika ni bia na tese so mfaso ene sen ebitimi kwa ni brenti na ordinary akwa jiskedru first na etisa asemi pa ordinary ba akwa jiskedru enti wenye sika na waware na yiri nya so mfaso ma nya so mfaso a eso mfaso pa anything enti yetu amanfofo sa wonam kwan bi so na onim se bi won panya skedru mpo asem awajumem na obo minimum bi a obonkofo aposa o man ba adwuma o make o every day one ba na ordinary dey account o ba na why late 1 minute kwa say why late na ordinary o dey account ni sika on cash management odidi mu sa na obo anu akọ abrochire efan neni mi di wie kura no se weni bribi bia na weni bri okwampa so a eyade pa ene sen mi share scripture bi o se so di weni hwe oba o last after oba na je so ni nada de da mi boa so ni nada nro no hu ni nada ena mi se ametra si na mi se sade a ene oyiri wo suban bi na se eye me fa apam wo nsi yo abra bobi na me fa se me di many disade na ti a if I last after that good character good thing I must get it. Sometimes you interpret the scripture in a scripture is mysteries. What does it say? Obi sika they will pray or one year juma and ni breso ye juma ni machino ko juma oba onvia of what abrantie ni diligence ye me fair. You say na sika ban say no use scam oba okon do e wo kwan paso a onsaka na mo kwan do kwan paso a ase papa na na afia. Yes ma. Asem. Count the na enti o psychological insecurity. Okay. Sometimes what we will say what if I don't make it? Se ba se manye yi ade ne besi. Se manye sika ni bia what will happen?
what will society say? And because of that, in a trigger. So so ye be been 10 ma ho. And then a day any brain ba. Na wakwa fa sikedro na wakwa bo ahyawo fi so obusa no se na se ma nye ye wa abrabo ya mabemu a na me ba ha be ye den eno so ye one thing. Okay. And a second thing is social influence. What you have is what you are measured with. Okay. Unse enano se wo sika yebu pa uni sika se na pam kai usukra na ye ka se twitwa won sem so titi sa bo adwanti ye mfa won nye hwe enti ye am wenye sika no enti wo hwe society wo hwe influences na e bana no wa take it the negative aspect of it no ne dia bobra no and a past experiences then me ameka say idea be hye we den no e bia be ku we enti ebusuani mu no maame ne papa ni sika ni bi instead say be motivate na mana sua de ama wa du pempenso bi no me maame ne me papa nya bi but boy we oni sika o but he say wo hye o ye fraud o ye say wonya sika ne ntem nti maame so me koye den me ko hye mu bi. What motivates somebody rather kills another person. And also another factor and a lack of satisfaction. Obi oha onu de obi ebi ofio some years ago obi we were St. John's okay boy bi mama enya se ebusuani ni sika o ebusuani no mu sika but okoria ade na okoria no according to ne mama no na watobi a na de brain wo fie enti wo jumping from highway no any some moto bi cool na eden odi wuye moto bi bo na odi wuye thank you and if that doesn't happen na ayeden some people they have sika ofie but they are not content with what they have at home. Madam funu woni bebre oba class a wodi scan eba oba school way back in SS so obi the moto ba school wa hey teachers for ni na busa akola no almost suro kwa so mbeka no ho asem okay because who teacher no kwa at the end of the day obeka kira kwa ne so o ma osika ni bi o ma osika nto aduane enti wo suro no. And that was what was hunting with the juniors. Yeah, near my minimum issue. Enti at 1 year chalky one side e busa and say hey da ben and mama kwajina na ya frey small lease the small gangs some no more leaders for until the small gangs near ya the o masse ye pebi na edwuma na ye bi fraud and ya ho small fraud prostitution. That is what was happening. Enti say hwe sane mani na ban me de bia obi ka bibi andra osini ni na ye parental guidance. Okay. De bia me ka say o tete akwana no wo kwan paso a ofri ho said den kwa be sign echi aba teacher akwada na kwa pa won fa so na wanyina wan free ho but one fan hye na se a there be bonsam enfrema bia be fa na ko okay eno na meka mate me da se papa enko man krama ntafreta fre wase enya ska na meye show off ha se no basa mfa so bi ene so apam fa ye wie ne enko atiefo ho ye ko ye tiefo hoi asem na wie nyina ne se do awurade onyankopon de ne mransem na hyede so nyame mransem no tie fansa ye adwuma woni mere o yonko enhwe akoma ma tirimpo na asumesi eduru ha enti menene na hya ase ewo se meduru se mfa ho ntoto obi na mom di awo no mo ani nso na de ewo ekura wo no fe no eye na obenya abrosa. Use what you have to get what you want. Tia mame na se na yen kantre awofo no mo eto da bia wonom ede pressure eto wonom maso na hwewafo na hwewayonkofo hwoma wo ne omu si so wa brabo ba bia o madu na hwe ba bia wo ne yo ene wa brabo wa wie sa mo akone edu oyo obatan ya yese hye wo bankunan na kire ne kwan ne bompa ye fatai na chi na o de pressure to ne so a obekwa akwaye ne ma bi a eni kwan se woye enti eno so no ye nhye ne nso na ba bia wo bia ne yese enkechi se ne abo akrama na wo so no si so na abo akrama 3 months time wo bed ye wo ho na ne 3 months time bia se 6 months time wasa anyem no wasa wo edi be se 1 year
1.5 years eko 2 years na ne ba eblo 21 afei ena na osono afiechi ena na wo sata na krama wo chocho no otimi ko osono ina de edie be nyinse nko na wonyem die banko na hye woyem na so bra wo sono ewo ye no wo se osi asase so a na okwa enipa nyina tedin no mahwe no ma admire senia ne bobre ni su esitie no na wose wosi asase so nso asase wo so osono modu ade modu ade kese kukurudu e de MPP fo ayi wosi eshi ena bie mu nso no wosi kwaye mu nnua ne homa ensensen nyina da wonom so ebre wo ho ase wo so wo mu nyina da enti mesro wo de na wunya ndru minim baabi a wo minim amane minim baabi a wo de no usutade ye no akwakoya amane no namu e wo wiase abrabɔ ne na afa nyina be yesikasem ebi de akwakoya awosem obi de akwakoya awaresem obi ane ne hawo mepacho encourage at the right time nyame be hye ne ho animonyam e de ama wa brabɔ enkonimdie mayemfa abane tudwa na won so ebra so bi 0260196064 0260196064 0260196065 ubetimi abaso 0260196064 and 0260196065. Me pacho, good afternoon, Dean baby akase free. Afternoon, Papa. I just say. Me pacho, nyaminti me huye na nswe. Adumboko evangelist what is routine. Papa Yehu Dadaa mayenti wa. Yo. Damasi enejuma pa eye mabo. Nya ba sane me yinyere nya yanka esubitwa. Nanso no kwasem ne se twasa so ho manso. Yo ka 20 onye bi twika ho manso. Ye wonye nyire ti se na mo kan no. Enso nani. We na me wiase aye din o amani tani abrit se ni enyere di akwa no oprekwa na waje. Okay. Solomon ka sembi. Oso no de ni wiase oba de ne yapa ne se obi a wabre pa ho nyade ne Nyankopon amma no kwase wonni bi. Na wo a wonni se ni po be fa na de no. So e kwasea ana we nyansafo so mo se wonni. Minya ba wo se e ne ye se ono wabre na Nyankopon amma no kwase wi ase be ye den. Wa mfa ugade wabre gu. Was why a will. Wa mfa e mo komo anyo kwasu dem kwa wa mfa. Wo dia che. Mati. Me da se minya ba. Yes, yeah, that's papa. Me pacho, good afternoon, Dean baby akase free. Yo, afternoon, mommy. Ejadani. Ejadan, me nchia o Sompa na je me so market ya pa Sompa. Market ya pa o. Pacho ma yentie wa. Yo, mommy, me mamu ejuma pa na mu ye. Juma dasi. Yo, majali suma ha o. Yo, waje so. Yo, mommy, nyo woni se. Se na ye nya bem switch. Shenansa finish obi ba wa wo ni fofo na ni pada timi nya kokuduro so de akwa no koye den yo so de ko de on so boni no di ne wa sho me ni tini fo eti o me no se bi di sikwa pa se enfo bi amu de bi am di sanu se iti enko si da be na so for din pa boni akonchire be so go my ga na so na nyame ti en pa bo na ye ni pa na ye ti o me na ye di boni ya ka ye ni se di boni ayi ni se nyame ye de bi ni be bro my na say must for be cry be kosan o ha mu ni den e be ye se e be na ye na jere kan oni de do obi ko ji ko nka no ntimi obi ko be dey 40 Ghana cedis on timi this guy ya si semla to so ama no na se o ko pe sika ni ya si semla na de ntina o si semla ki mu se ni bi bon na trance it can pen ni bravo my say on stretch because no nyane so be ni sika e ko be fa so be ni sika ni de se ye be da no be hwe o mani na gu be ni sika kwa fa no Okay. Ba mi se me ke di se radi be That's radi na mo ye Mọborọ ko nyame se na de dia Sompa na mo so a ye ti Sompa nyans system especially this radi na Sompa so no je o my Ghana because Sompa ni state ba radi be nyan na so aje o my Ghana fi nyame ka mo no mo nye jima Radin Council ho pa ya da se self-free ya won so betimi aba so 0260196064 0260196065 inferiority ya na make no ene ye papa ne boss no se ababa wa man probi na se okwa ya sabia okọ wi aba no
so feeling inferior because onwo ba yɛbɛhwɛ next time no yɛbɛka saa asɛm no ho enso ɛdeɛ mepacho sompa jemeso ya market yapa Hello. Sompa Market yapa o. me da simpacho din baby akasa frɛ Eje o sini me kase frɛ amasama. Eja usu ayemo akwa aba na yentie wa Nyame chira mo ne eduma pa amoye. amen Me de kaka me kan sɛ on sɛ yen na me for politician se ya bari. Bu ha nda sɛ obi school ko wa nyɛ dum bi da. Na ko sɛ politics mu a enfie mienu enfie na wo sɛ opega dan kɛseɛ watoka ne ma kɛseɛ ntino yufu no a wɔn so wɔn sɛ na akani nyɛ betwa nso me ma dwen no ntino telefone no so nyɛ bi wo yɛ mpiu wo yɛ kwan yo ɔmo nkɔ na kɛseɛ no to so saa wo wia na kasa friend grasha ne hwa ka ne ma yɛ de mo nya no ni for yɛ teacher ni betuma adwuma 30 years 40 years now be and not Chicago Begino, a chain will be away ma 30 years. Onu kwaye ya no a onu no betra wo kwan se bia se na me ye na me konye sika suhuma bontin so wo wo nyira wo banye sika ni nyira ye sika duro anti ama metimi ye betimi yi bi afrim nye omu nyina obi wo ho so bia na ne de ne ye kwan pa so ba binom ebinim woma minimu womo a no womo na mo a na womo nya djuma bia no ene woma bi so akasie okay enya sabo ketua okay ana ba ku ni obi so pa na ukọ so ni mu a ese ya nka tinase a won tinase no ka so ko wale foforo ana ne yin sa awu ni mu so ya pale ana also ni nsa ni yaku enkonko zero enie kuna yanko ko share ni se boy no bodam anya ni so ni na agu boy no kwa bi ni so wagu po enti ma ya uwo no wani so wani se ba de kula na sa wo fa ma ni so wani eni se ni pa we aye nyina ne de nyekita okay Mati. Yada sepa anti ama. De owo bia ma wani enso 0260196064 0260196065. Me pa cho sompa. Ama me fu bebre apapa fu bebre. Obi ponya fracture. Ni na me ka che gotin. E pra. Enso na ma fama ne 3 days no nye di abortion. Kena wa sha no ma fama. Okay. Simple. Properly preaching, no go do preaching. Mati. Yeah, my family. Mati. People to me teach any mammy ahoba. Day in a day. A visit any papa ahoba. Mati. One cat and say my family, mamma, me full of papa father. And your mammy, I can't say that faster. You tell that what I did, you know, my family sister. I mean, my son, no, your men in the remember for school. Let me bet you on school. Pacho Mati, Auntie Nana, nyame sunshira. Sofo no friend then. Sofo no ene de me so me kofa yi wo baabi nti man hye da ntie yi no but den ya wo besa but time na wo de ye na no na wata monitor no na yahwe why oh ya no pray you no preach no cast papa me do so boy is a sofo too me papa Dr. Odrana Kasa ne sa support you the one boni di na me champo do the number ne baba na ma na wo no ya papa na ha ya na ye ni di dwumenti wo kire obesan aba o kire obesan on there eye 10 o'clock 10 to 12 10 to 12 amen amen oh ya the station
Pacho ya Sompa 106.5 FM Accra. They won't continue one cat my family no my mama no papa bre. Apa we ma shaba ne choni no sika. Ni ne so ba ma mi an. What to catch us off the dabam picture and me yana number ya mi stand bye. Bye. Ne ochanya mbo no wasai. I continue atie wo mu nti ombeba. Yeah. Around 10 o'clock. Aye. Why? You catch us off and I on number tuga. Pacho mati meka achire no. Meka achire no. Tuga so on top one number am you my friend. E pacho mati meka achire no. Mama mesha. Kafra men subiem. Yemfa last caller na yensi. Me pacho good afternoon din baby akase free. Good afternoon, my Sompa. Market Yapa. Udin baby akase free. I'm beginning the coffee ma. Ushemo Asama Diamosity. Koima. Last caller. Nyamisha mupa ni ende imedia odiabre Sompa for any of my Ghana. Oheneyere Pati Wadaruma. And tell the green one. I am not the Buna Bani Sunyame. Okay. I didn't see America. Sometimes my phone will be so calm. But I say, me, maybe I'm yet a small company. That was me a jammy, 8 and 9. Maybe I was maybe I'm a and they don't make it iPhone 16 or 17, but you and who knew quite a bit of time there, market jam, get the mammy no. That is done, and then I'm going to put another. Ebeso phone to ana but the won kwa so bita ebi wo hwa omo ho kwan ebi wo nso so ankwala no so ma akwanya ma omo maame se omo misa won no nsem etisa aha o dane na ma na memu bebe ni se no okay ana ede tikeni beba no okay because akwala du o a ebi eduma no ye no mpe eje nada fu bi dey influence any na fofo so ta ebe influence no oh anu mute who ye there the see na when you see thought that there e jamana be group be na so nyame okay okokra ade obokwa kuti no mo be obi no suro because o be ni crown ni kazaka onu be be wura no wura oye okay my nasipa Professor Dela Abochi for God and Country what the eba wa kwemo e was Sompa 106.5 FM obi abegina so dada dampacho Sompa wa bere kwala wo kokafra